Seng Kynthei jong ka Our Lady of the Holy Rosary Mawiong Parish haganyaw tere ujaleo kala Rakhe de kajing shit sim ya Lyngkhuh Snem baar hadin balayo e ka Parish house Snem arjar arpusa. Kino penyak jong ni Seng kila penkre de ki program babunjat ban penkraw ya kini kesngi bekemen ya kajing sedang jong kini Seng. Hakapor shipobujimin step la Kynthei ka lama jong Seng hakmat ying meni hakaba Reverend padar bajen star kongji padar rangba ulapin kan mau ya kajing koridor jong kilong kemi ki belong ki dekot berhem bat basyong shit ban sandur ya kilong ying long sem ki baklan ha kajinget ha ka akor ke buram bat kalong beriuman beriu. Hadin kajing Kynthei ya kalama layak rinti lang bandrung syaying meni balalam khamat da kedurmot jong kamaria thei soti bat lapin bud da kamas bakut balapin menta da usoblei bajen star kongji. Hakini kesngi usoblei ula ai ke Seng ke kraw ke bajiliu bat ke basyongkun halor ke pang ke Eucharist ke met per ke sena mujisu ke baula ai hangi banlong ke jingbam ke jingdi ke ban penklan bat penyajan yangi bat ha ke jing em jungi hangnia sela prathai. Habala dep ke Seng ke kraw le penrung khat nyongut ki dekot pathamai ke ni ke Seng. Lekin tui kini ki dekot pathamai ban budin bat berthok bot ya ke jing em jong ke Maria thei soti ke kemi beken saitam banyajan syokun jong ka Jesu Kris. Kini ki dekot pathamai ke lakular ban bot testai ki kendon jong ke ni ke Seng bat sandur yala ke long ying long sem kum ke ying ke sem bakut jong ke Maria Hanazaret. Hakapor no sngi le pelong ye ke seminar bat ke jing mani sakramen Eucharist da ke jing rehamen si. Lepen wai kini kesngi da kejing penhiar ya kalama jong Seng bat da kejing di syalang kum shi ying shi Seng.